Bashar al-Assad umaze guhirikwa ku butegetsi aho inyeshyamba mu minsi 7 itarenga ibyumweru 2 zamwirengeje zikavuga ziti we fata inzira agenda ntabwo tugigushaka hano muri Syria. Tuguhaye ikaze wowe wakanze subscribe ndetse tukajya tukubona ukora like ugakora share ku nkuru tukugezaho ndetse kuri commentaire uyu munsi turibona zisomeye mu kiganiro uruvugiro special ikiganiro tubagezaho ku munsi w'icyumweru kiba gikubiye hamwe ibimvugiro zitandukanye twakoze muri iki cyumweru gitambutse. Rero kugushimira tuguhaye ikaze mu kiganiro jewe na mugenzanje Rabine umeze neza? Ya meze neza ndashimira Imana sinzi nkamwe. Jewe nanjye ndashima Imana uyu munsi mwiza Imana duhayeho umucyo twari dukumbuye cyane ubukunje bwari bumeze nabi ariko uyu munsi urabona ko akazuba kadusekeye. Reka rero tugushimire tuguha ikaze muri iki kiganiro none tukubwira ngaho uri hose ukurikirana porogaramu z'uruvugiro wiyumve rwose ko hano ari sawa. Ushobora kuba uri muri Amerika, statistiques zikwereka ko abanyamerika abari muri Amerika badukurikira ari benshi, muri Canada birumvikana, muri Mexique n'ahandi. Muri Amerika mu mijyi itandukanye rero aho uri waba uri muri Amerika y'Iburengerazuba, Etazini cyangwa Etazini y'Iburasirazuba hariya ku nyanja na Amerika igoswe n'inyanja zombi, ariko hari abari za Florida, hari abari za North Carolina, hari abari za Washington DC, abari za New York, province ya New York na New York City y'umujyi, abari mu Burasirazuba turabasuhuje. Abari mu majyepfo y'Amerika mu mijyi nka Texas, New Mexico n'ahandi ndetse na California hirya gatoya turabasuhuje. Abari ruguru nabo mu mijyi itandukanye nka Seattle nabo turabasuhuje, cyangwa se tubatwarira hamwe n'abari Vancouver muri Canada baregeranye hariya ahantu rwose muri Western USA ndetse na Canada. Abari muri Alberta mu mujyi nka Edmonton, Janvier turagusuhuje uri muri Edmonton mu mujyi waho rwose turagusuhuje. Mu mijyi nka Toronto hari Damien turagusuhuje, aho ni muri Canada, Quebec n'ahandi hatandukanye turagusuhuje. Reka rero n'ubundi Rabine twinjire mu kiganiro uruvugiro uyu munsi turi bwibande kuki dusezeranya abadukurikiye ko turi basuhuze mu buryo bw'amazina dusoma commentaire zabo dusoza ikiganiro. Uyu munsi tugiye kuganira byanze bikunze ntabwo hari buburemo iki indi Ibyo byo urabizi ntabwo haburamwo Kongo, ijambo Kongo n'abakongomani ntabwo habura kandi n'Uburundi, ntabwo haburamo cyange EAC ubwo ngubwo arabasogongeje. Nanjye rero nkabwira ko ntabwo hari buburemo umuntu bita Bashar al-Assad umaze guhirikwa ku butegetsi aho inyeshyamba mu minsi 7 itarenga ibyumweru 2 zamwirengeje zikavuga ziti we fata inzira agenda ntabwo tugigushaka hano muri Syria. Bashar al-Assad umaze imyaka 20 ku butegetsi, ku myaka 50 umuryango we n'igisekuru cyo bamaze bategeka Syria mu ishyaka Baath Party, ishyaka rya Baath ikaba risigaje ukuboko cyane muri Syria mu gihe mu bindi bihugu yari yarahirimye. Ikaba ari ishyaka ryategetse mu bihugu by'Abarabu harimo nk'igihugu nka Iraq, Saddam Hussein nawe yari mu Baath. Syria rero yayoborwaga na Baath ariko Baath yashyizwe hasi n'ishyaka HTS. Turaza kubira ku buryo burambuye ku musozo w'ikiganiro. Ibindi biyoma bigezweho mu update atandukanye kuri Bwiza TV na bwiza.com. Turaguha ikaze rero, reka dusimbuke turebe aho mu gihugu cy'u Burundi havugwa amakuru ubwo turagifatanya na Kongo yuko tumvikana ko ingabo z'u Burundi zikorera mu mujyi wa Goma zikaba zarasubiranyemo rwose bakabigira ibanga, ariko biravugwa mu Kinyarwanda no mu Kirundi ngo ntawe utwika inzu ngahisha umwotsi. Rabina akaba dufitiye ubwino kuri ayo makuru aho ingabo z'u Burundi zahawe amafaranga runaka yo kugura ibyo kurya, ibyo bita rasiyo, kugira ngo bagure ibyo kurya rwose byo kubatunga, bumve ko ari ingabo zifite agatuza zagize gute zariye. Noneho tujya tubivuga mu biganiro Rabine twabanga intambara Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifitwemo ukuboko n'abakomanda bayikiriramo kubera gucunda yikoba amafaranga bahabwa n'amareta yo kwita kuba barwana bazarendo abasirikare, noneho bakayashyira ku mifuka yabo. Urumva iriya ntambara izafata igihe kinini cyane bitewe nuko ugiye hariya muri Kongo wese arayikiriramo yikiza ku giti cye aho kurwana urugamba
akarwana urugamba rwo kwishyiraho n'amafaranga yaragenewe abashinzwe kuba ayobora. Iyo kesi y'u Burundi iteye gute kugira ngo ntayisesengura itarasohoka? Ego bwana David, ico ni kibazo kiri mu gisirikare cy'u Burundi kuva kera, aho abasirikare bagiye kugwana Kongo, ha ruhande yuko buri mishahara yabo nkuko dusanzwe tuzi ko kukira musirikare wese Evariste Ndayishimiye amuronka ko inoti y'ibihumbi 5 by'amadolari. Ubwo ni nka miliyoni nk'esheshatu. Ese ni ku kwezi, ni ku mwaka? Ni ku kwezi buri. Ariko kongera akize. Karahivye. Ku kwezi. Hejuru y'ayo mafaranga, ariko nikimbabaza noneho inkuru y'umwana isubira inyuma, nuko igihugu kiriko kiratemba kija mu manga tutaze ayo mafaranga yari ko araja, kuko na Bralirwa urumva ko yaraye yugaye. Aya ntago bishoboka. Bralirwa ariyo yengaga ntuze. Reka rero ico nokubwira coco inafise yinjiza na 20% y'amadovize u Burundi bwaronka yo nyene ubwayo 20% Bralirwa ku bantu batayizi ni nko tuvuga Bralirwa mu Rwanda. Yego urumva ko n'amazina yagenda gusa. Iyo muri Kongo yitwa Bralima. So nari ndiko ndavuga ntituzi yaje. Reka rero twigire mu vy'igisirikare cy'u Burundi. Ako kantu turi kagaruka ariko. Tukagarukaho na gatogwasa turabigarukaho ingene ibwirizwa rigenga amatora ryaraye risohotse risinywe na Evariste Ndayishimiye. Ingene ririmwe amakoda azofata agatogwasa mwizosi. Bimwe twari tugize imisi tuvuga. Nta kibazo turabigarukaho. Ya. Rero igisirikare cy'u Burundi bari bapfumye babahuma amaso bagena ko umusirikare wese ashobora gufungura 5,000 vy'amakongomani ku munsi. Ku munsi umusirikare wese. Ubwo ugiye ku kwezi hafi 150 bifashe gutyo y'amakongomani. Abakomandazi rero babatwara aho kubaha 5,000 bahubwo bakabaha 2,000 bagafungura 3,000. None se ubundi ntago bagiraga officer nako Messi bariramo umuntu yashira ku mufuka. Baba babifise ariko hariho amafaranga bategereza guhereza umusirikare kugira ngo ayo twebwe twita y'ishamba basi, kugira ngo adakena abona ayagura ibyanywa mbega ku munsi. Umutipe rero komanda wa 7e batayo, komanda mukuru wa 7e batayo, nagira ngo nushinzwe y'amafaranga nyine bita bayisika, nabikubwira komanda wa 7e batayo ya 7 Tafoke n'abandi ba ofisiye biwe oya ni muri Goma ni ya 8 zagiye kera ntizirahindura buri kareka ahubwo bongereza abavuye i Burundi baza kuzibira ibinogo biba byahabaye ntibigera bagombora. Twagiye rero ubwo rero wewe yacahitana amafaranga akayirira akabaha 2,200 ati rwose namwe mushyire mu gaciro nimutware 2 ntware 3 nta buryo nkayinayo kandi akayakura kuri buri musirikare ariko akabigasekwa nk'ako hano baratunze mana ya abikoze igihe kirekire cyangwa igihe gitari gito. Abasirikare rero hari habigeze kuja mu cankuzo kwiga sniper byo kurasa, twarigeze kunabavuga ko bagiye kubigisha amadragonove, inko bita dragonove z'abarusiyengero razizi ziba ziri ko linete do pointage abo bamudaresha muzita ni imbunda nyine z'abasnipers bagiye kuzigira mu cankuzo baca babazana ari batariyani babazana ikongo kugira ngo bashobore ku effective izo operation za sniper ngo bakore mu operation zidasanzwe. Yego abo rero nibo barushe barashavura barengera kuri komanda wa 7e batayo n'abandi ba ofisiye bose babifise mu ruhara bwo kujya ayo mafaranga. None se abo basnipers bashaka kumusnipinga ngo bamurase cyangwa se nuko ahubwo wenda none se cyangwa nibo bamenye amakuru mbere yuko kumba ingabo zibarya ahubwo nuko ari bo bataja kuri tele amakuru bayakura Igoma kuko bo baba bicaye uraza abasniper ntibaja kuri tele n'importe comme nibo baba bazi amakuru yose bari mu gisagara barakurura amakuru akabinjira mu matwi y'amafaranga yabo bati kumbe burya duhabwa 5,000 byo kurya ku munsi mukaduha 2 mugatwara 3 sha nangiye gushiraho ibindi bitari byo baca rero batora umugambi bati ubu rero tugomba tubihanire. Ndakubwiye ko bakubiswe bihagije ndi buseke ntago jye mu nzara ibintu byo by'uruvugiro udaseka barakubiswe bihagije komanda wa 7e batayo n'abandi ba ofisiye nyene babifise mu ruhara babashize
babashize hamwe ku karubanda twebwe turabasniper twebwe turasnipinga ariko ntabwo dukoresha imbunda turafaka inkoni ntabwo twica kandi ntabwo twica turabakora tubakubite muze kuvubwira n'abazoza kubagombora yuko rasiyo ibwirizwa gushikira ikombe ubu rero bagwariye mu bitaro muri hôpital militaire mu Kamenge abahazi mu Burundi barahazi ugomba kuverifya azogenda abaze komanda wa 7e batayo utari hehe umusanga agaramye arimwo serumu muri hôpital militaire none se barabakubise barayasubirana cyangwa baratahira inkoni urumva iyo babakubise ngo amafaranga yabo ariko waya ko muri ningahe no kuvuga hajya ukubise umufisi ni message ubuhaye uje kumusubirira uti nawe nugira nk'ivyo yahora agira wowe n'urusaso no kuvuga ngo baravuza kugira ngo tubure byose nk'ingatimenye reka tumukubite nitumara kumukubita no kubakubita nako tubura yacu ariko nabo bataye baje gutanga message ko hatingirwa guhera uwo munsi ariko bari abasniper n'abana beza inkuru rero biramonganye igeze no mu yandi mabatari mu mabatari yana baravuga ati ariko mukoze ivyiza nuko tutari bubafashe ubu rero ikihari ndiko niyumvira none ababakubise nibatahe Bujumbura bizogenda gute nico kibazo jewe fite nubundi narimo nibaza niba military y'abarundi iyo itahise bata muri yombi abo barwanye mbega ngo bafate nk'iryo tsinda ry'abasniper barijyane mabuso babahambire kubera ko bakoze kandi nya police military nayo bishoje nkabo bavuga ati simwe muhadukuye ahubwo muragize neza se wamugane nese bazataha bazaguma hariya cyangwa se mu gisigari cy'urundi babyakiriye bate jewe nibaza urazi ibintu bya gisirikare nibanga bishoboka ko hoba hari umuntu hari yibujumbura yo yarababwiye ati ariko mwagize akantu tuzokwirabisha hirya yego rata kuko ivyo ntavyo wokora utaziga ko hari umuntu yaguhaye sinyare ni hagati y'inzira zibiri swate hari umuntu ari hejuru muri leta y'amajoro yababwiye ati mugakore nzoba kuvura canke naho mu bikore bisanuke ntimuzogaruke mufate inzira yo kugumayo izo ni inzira kimwe muri ivyo bibiri ntabwo abasniper zo baguma muri Kongo kuko nabanze kugwanira kuko bashikiye mu gasho bagacibwa imyaka 25 sinumva ko abo bo bakubise komanda bogaruka ariko rero buriya muri Kongo ubanza ugiye buriya saza bizari nzima ibyo ngibyo n'abakongomani babikora ibyo n'abazarendo babikora none abarundi bageze muri Kongo bameze nk'abazarendo nabo ahantu batandukanye bakubita komanda none se nakubwira usaba umwiza mugasa wasaba umubi mugasa harase igisirikare ubundi ibisirikare ku isi ntago ari igisirikare kimwe bagira nabonye ni Burundi iryo shami barigira rya 5 riba rishinzwe kwita ku bibazo by'abasirikare kubahuza n'abasirikare n'abasivile ndetse ariko nanone no kwita kuri morale y'ingabo abo bita abapisi abasirikare barabagira bose ukibaza igisirikare cya Burundi gifite komandoma iri muri Kongo gifite amadepartement urumva gifite ubutasi ndavuga izo ni inzego zigendana n'igisirikare muri deployment ni gute ushinzwe ubutasi muri Tafoke batayo ya 7 atabonye ko iryo hungabana ririho byo kurya amafaranga y'abasirikare ngari burizemo icyo ni cyambere buriya koko twavuga ko ari kubera iki nanone atabujije abasirikare kwihorera no kwirwanaho bigakorwa na auditoire militaire y'abarundi kugira ngo ibaze abasirikare b'abakomandazi impamvu barya amafaranga y'abasirikare batararira gukora biri erega iyo abasoda bageze aho bigwanaho burya ndagomba kubwira abasirikare bameze nk'abasivile rimwe nk'abanyagihugu iyo bageze aho bigwanako nuko inzego zose zari zishizwe kubagwana ko ziba zisinziririye erega Rabino ivunika na cya gitatu wavugaga wa wundi wa mukomanda yaryagaho nanone nkuko bivuga it's like no wanda ashobora kwafitira muri komanda ma hejuru yafatagaho kimwe undi agafataho ikindi kuri buri musirikare n'amafaranga menshi akaba ataryaga wenyine usivye kujya wenyene impamvu yabigezeho nyine ntibirateze ego bariya bakubitanywe barayasangiye muga muri leta y'amajoro nagomba kubwire ko amafaranga atayo baba bariko bararya gusa nagomba kubwire chef d'etat major mu Burundi ukuntu ibintu mbona biriko biragenda president afise ikigega yibamwe chef d'etat major afise ikigega yibamwe kumanuka ku buryo amahera hera kuwanyuma ayashira mu mino bishatse kuvuga ngo wasanga kuri gitanu $5 RDC ishura buri musirikare chef d'etat major arafise president na chef d'etat major bakora baragabana noneho n'abagenero ngo barabaha abagenero noneho abandi bamanuka basubaliterine bakajya yarasiyo y'impuzu y'ikibatera bamanuka umwe wese impene yose karisha hiziritse impene yose karisha hiziritse none reka nkubwire rero ukuntu bimeze uzuko ikintu kizakurikiraho nkuko bari sniper bakubise komanda wakubera amafaranga nubundi buri ciciro cyo mugabo z'ubundi kizirwanira ukwacyo
n'abajenero bazabirwaniramo kuko ntabwo uzi niba badafite kuvuga ngo ntacyo wenda muturira wenda bararyana ukazabonana buri wese ku rwego agenda ariraho amafaranga ava muri mission aza abo bareshya nabo bahura erega bari abakubisuri yakomanda ko birirwana abandi byensi erega imbwa igiwizi imbwa igiwizi yes oya n'utazi yamushona oya uwo uzofate imbwa bamba bare kubona ndabagereranije n'imbwa ariko imbwa uzofate shebuja asiga guhaye rasi ikwiye wewe kuri ya rasi wohora uyiha kuko shebuja hari ugabanyeko uzorabe shebuja agarutse ko itazokurya mu maso yiwe burya imbwa ifise ubwenge buri hafi y'ubw'umuntu ivyo je narabibonye muri societe bita aseke no keke security aba bacunga bacunga ibi amamagazini kiki umuzungu yasize imbwa yiwe asigaye igeneye ratio X uyigaburira hengera sebuja kubise hanze arya ratio yimwe arya ratio agenda yisumira ibijumba nayo yarimenyeye kurya inyama ayisumira ibindi byose ibijumba bitane ifite imbwa iragendera bireka irondimera gutya sebuja je aramubaza ati imbwa yanje yabaye atamushenze yarampaye ntuze yaragwaye ntavyo nzi yarangumije ku ntuze yahengereshe uje hagaze imbere y'inzu nkuko isimbira kuri wa mukozi mutamenye yo mu ntege ahita amubwira ati we hari ibintu wakoze bidakogwa ati imbwa we ibijumba kandi naranyandisha inyama aha ngaho rero ubwo twayimo tuvuga naho rero reko nkubwira ntimbwa igiwizi kuko bitabari y'abakomanda nishavu yuko batari bushikire generale arya agaburana neva ya noti ya 5 by'idolari icyo uvuze ni ukuri niko nyo twanashaka kuvuga ushobora gusanga turi kuri 5K y'amakongomani y'umusirikare yandikiwe gukoresha ku munsi mutubazo kwa buri munsi ariko nyamara umusirikare afite intimba n'ubundi ya 5 no by'amadolari urumva bitamugera mu biganza erega nawe reba n'indya nazo baruhe banyime n'indya nandi bayakenyerera ayandi baratwaye turahora none urabona iyi ishu turavuzana kuva no kwino ngingo tujye no kuzindi za Bralud n'iki byose yego urabona iyi ishu ituma ingabo zirwanira igoma idashobora guteza mitinere mu ngabo zose abarundi igisirikare cy'Uburundi kuntu kimeze nta mitinere kigitera kuko bashonje baba basonza bose ico bakora ubu nibaza ko bize M23 yorasa Goma tuzobona ingaruka z'ibi bintu nuvuga muri Goma hazovugira amasasu make yo kudefanda Goma cyangwa abandi bavuga bazogira battre à retraite niko bavyita cyangwa bakakazi muri M23 ababishoboye ariko burya kwaka kazi muri M23 burya ndagomba kubwira ko bigoye urazi gituma bigoye icambere mugiye murenga abantu senkani 50 ijana M23 ntabo yo kwakira urazi gituma ntubuze ikintu kibazanye bashobora kuza ari umutwe uje gutata so kubashira amabuso sa urumva ari kwishikana naho uje amabuso naho urumva ko ari bindi bagufunga umugabo abantu 2 3 4 5 bishikanye M23 yo batwara niyo mwamuri ijana batanu babafungira urucuro abandi bakabajyana Rimbongo abandi bakabajyana he hose bakabafunga mu buryo butandukanye mwazamara gukora ikosi mugahitamo icyo gukora niba ari ugutaha cyane bari kugira gute byose byakunda ibyo nibyo n'ibitekerezo byacu rero umuntu akibaza tugiye kubera iki ubwo bukungu bungana gutyo bujya muri leta ya Burundi inganda nka Bralud zikaba zirimo zishifunga aho kugira ngo ya mafaranga sununura ubukungu bw'u Burundi ariko ndimo gushakisha ko niba Bralud yafunze ndimo kugira nshakisha ahantu hose Rabini ubuzi ko yafunze ko ivyo nkubwira sindi ko ndarota buri ndimo kubibona icambere nagomba kubwira igituma yafunze nuko ntuza yakuyemwo umutaye wayo Heineken Heineken ni shiramwe y'aba Holande ni y'abahorande iryo rero niryo ryagumye rigwana ko Bralud idatomba amfayiti kuko nibo bari bafisemo umutaye munini mugabo bageze ahantu amantuze amadovize aba bandi kibazo baravuga bati twebwe turakuyemwo imitaye iwacu nukuvuga nimba bakuyemwo umutaye Heineken ikuyemwo umutaye wayo wangana hafi 60%, plus de 60%. Sinaza ko Bralud bandanye. Ikindi naco wibuke ko Bralud ariyo yahora yinjiza 20% y'amadovize igihugu gikeneye. 20%. Yego. Ubu rero yugaye ucumva ivyo ari byo. None iyo nkuru nawe ndayiguhaye ugende uyitohoze niba wasanga atari byo nzoba nkubesha. None sugo yugaye baryiki? Bangukinako. Banywiki? Ka Guinness na ka Musteri noneho boke bagakura he abarundi. Ariko uribuka igicaka cisha abarundi nako byateye ikibazo. Ariko uribuka umunsi neva avuga ngo Bralud nayo ngo woyihombya
ngo yopakira ngo amakamyo ngo hanyuma ngo akagenda ngo akadandaza inzoga ngo bidanje akabimena uravyibuka ico kintu ko yigeze kukivuga ntago mu nzoga niwe azinywa ahubwo azisumbya n'abandi ariko ico womenya coco akwiye gusenga kuriruka mu nzoga ariho ico bita Burundi Brewery izo n'amantuze n'ama-entreprise y'abasendedefdd ya Sampurusa baba barashinze asigara arakora ibinyobwa kugira ngo ankado fayite ya Brarudi abanyagihugu bijukire kunywa izikorwa n'amakompanyi ya sendedefdd ntave wibaza ngo nibindi none se bakora ntuze bakora na kaboke ivyo bakora boke bakora kanyanga bo bico baba bakeneye nukumvisha abarundi ko batabuze ico banywa bati nimba muzi vya Brarudi gene mu nyungu vya Burundi Brewery none ziriya miliyoni 20 uvuze z'amadolari aho rero niho hacaba ikibazo nta kintu zari zibamariye se aho rero niho hacaba ikibazo niho hari nagomba mvuga ngo ubugugu bwa leta niho hari ubwenge buke bwa leta kuko ntushobora kugara ikintu cinjiza 20% ya entere y'igihugu ngo ugiye kugurura ntuze ya entreprise ya Brewery yanyu itakintu na kimwe iri kwirinjiriza igihugu kubera nayo yo kwinjije leta ntuzeye babandi bari muri leta bahindukira kuvuga ati ivyo bireke birengane n'ivyo wanje ubwo se nta kuntu Brarudi yabagize yaba yananiwe guhangana ku isoko nizo breweries z'abadede ikavuga utereka dukinjire tugende eregas ntinanigwa barayinaniza kugira yugare kugira ngo yugare kandi kugira ngo bace barengera mu mitaye isizwe na ntuze na Brarudi nanuze na Heineken bayiyitirire urabona kujya habaye hôpital kira kujya bayigize bagafunga Dr Sahaho ibice bisika 67% by'abazungu b'abaswisse bari bafite bakaca babigabana niko bagomba kuyigira ariko urabona ubukira hospital yaratemvye kubera bagabanya burya ikintu cyose utabe yicuya ntumenya n'akamaro kacu none Heineken wasanga yarabujije kugira ngo bashorana amafaranga hari utuntu yagiye bakwepa none yari kubaha amahera yayo muga birumvikana bakavuga bati sha mwari muzi n'ibindi muzarangira muvuyeho mukuremwe akanyu karenge muri akavuna umuheto tuzovyikorera ariko abarundi tugiye kubona ibibazo bikomeye Brarudi yugaye oya none se ikintu kibura mu nakabaho ko ari inzoga n'itabi bareke baba kibura bakarya abarundi bashobora kuba bafite ibindi batunga bitari minuze hanyuma 20% de devises zingizwa na Brarudi zice zisubirizwa niki ico bashize amparashe kizoyagarukana ayo mafaranga niki kibazo rega niho gihagaze ikibazo so kunywa ikibazo ni 20% de devises zahora zinjira ubwo nyene bafite ko bazazigaruza nimara gufata ya migabane ya Heineken bakayigira ya Burundi Breweries wenda biramembone ezakomeza igire noneho byinjira bitajya muri mu Buholandi bayinjiza ajya mu mufuka wabo biramembone umurundi yaciye umugani ngo biramembone aya makuru turakomeza kuyatohoza urumva ko mu Burundi bitameze neza ndimo ndeba ku rubuga rwa Brarudi bifuriza abantu mwaka mushya 2025 ngo Brarudi had the pleasure of welcoming the new class of interns for the year 2024-2025 ndimo gushakisha ahantu bemeza ko bavuze bati Heineken turagiye ariko bina ababizi attention bandanye ushakisha ndimo gushakisha ngo menye ukuntu igihugu kiyamini yagishobora gukuraho igihugu cyajyaga 20% ya revenue zinjira mu gihugu aho kugira ngo kigifashe kwisunura kugira ngo ya 20 ibemo 40 cyangwa 60 ubukungu bukomeze buzamuke barundi kazi mwihangane niba ari ukuri Rabino urumva kaduhaye ubwino urumva rero ni mutareba neza mipaka irafunze mwari kujya muza kwinywera agasembuye mu Rwanda cereka nyine nifungurwa aha urumva rero mu Burundi nayo makuru urebye ahari acicikana ifungwa rya Brarudi cyangwa se nanone ibyo kuba abasirikare baragize gutya bigomba bagakubita umukomanda bakavuga ati weta ujye kwivuza mu Kamenge amafaranga yacu ari yarahagije ariko bakaba imfura cyane ntibamwice ntibamurase kuko abasinayipeza ntabwo babuze imbundi babiryamanye nabyo ndetse nyine nkuko twabivuze abandi basirikare baravuze ati mu rutugabosha mwadukijije nibura agasuzuguro reka turebe rero Rabini niba no komando mayindi izajya hariya izakomeza kujya amafaranga abasirikare nabo bagakomeza kuyikubita ndimo kureba tutarava muri Kongo niba nta makuru aramukiye mu mirwano kugira ngo tubijyanire icyarimwe hagati ya M23 imaze igihe yesurana
na leta ya Kinshasa, haba muri Masisi, haba mu gace ka Rubero karanzwemo imirwano y'urudaca. Dushobora kureba ibiramukiye ku mbuga zaho kugira ngo turebe niba nta hangana rishyashya ryaba rihari. Reka mpere kwa Micombero ndebe. Ruofu, Matembe, des villages du territoire de Rubero passe sous contrôle de l'armée congolaise FARDC. Ayo ni amagambo amaze amasaha 3 kuri Twitter hando ya Daniel Micombero Batu Benga avuga ngo agace ka Ruofu n'agace ka Matembe bimaze kugwa mu maboko ya FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikambuye M23. Arakomeza avuga ngo une source militaire affirme que plusieurs éléments de l'armée rwandaise ont été tués lors des affrontements qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 depuis maintenant 7 jours. Mu magambo y'ikinyarwanda aravuga ngo amasoko y'igisirikare cya Kongo aremeza ko ingabo nyinshi zirimo ngo iz'u Rwanda n'iza M23 ngo zaguye mu mirwano maze ng'icyumweru kirenga. Hano akaza sinzi umuntu ya kotinze ndamubona hasi wenda ngo nous avons pris le contrôle total de Ruofu et Matembe. Les FARDC ont repris la rive droite cette nuit alors que l'armée rwandaise tentait de déborder en attaquant nos positions, a confirmé une source militaire. N'umusirikare akavuga rero ngo uri ku rugamba ngo rwose ngo ubungubu ngo twafashe akarere ka Ruofu na Matembe, ng'ingabo za leta ngo zongeye gufata igihande cy'ibumoso cy'umugezi ngo muri iri joro, ngaho ingabo z'u Rwanda n'ubwo u Rwanda ruvuga ko utari muri Kongo ngo zashaka kugira ngo ziwambuke ngo zatake ibirindiro byabo. Ngo ku cyumweru mu gitondo rero niko Micombero akomeza avuga ngo imirwano yari yikusanyije bita Kasege, ngo ingabo za leta ngo une position de force de l'armée congolaise voudrait contraindre selon un expert à la matière de rebelles à replier les Kirumba car ils se sont sentis vulnérables après plusieurs pertes en ressources humaines et matérielles. Ko mutabizana ibyo bikoresho mwambuye M23 sha bakavuga rero ko ngo M23 yahungiye Kirumba ngo yirukanka amasigamana ngo ibyo ngakaba yibwiye ngo n'umuntu ngo hari expert tubita ngo kimu Kinyarwanda inzobere ngo mu by'intambara z'inyeshyamba. Sha gusa nyine M23 bajya bavuga ibyo bashaka ko mutakita bitangazamakuru, none tubagire gute? Ubuse ngo wavugisha Colonel Wiringoma yagiye gutendereza, yagiye gusa Wiringoma we yarabyanze bururu. Nta mpano namwe nkibona avuga. Tuzajya dusoma nyine ibyo Micombero yandika n'imiburiburi Dr Barinda harahavuga. Ese Wiringoma niba adashaka kuvuga dore n'ubu reka mukompoza mubaze ibyo Micombero arimo kuvuga ni ibiki. Nashobora niba badashaka kuvuga nyine dore irimo no gucamo natwemerera turavugana. Ndagushakaho amakuru mon colonel kugira ngo tubwire niba koko babavudukanye mukaba mugeze Kirumba mwirukanka cyangwa niba mwirukankanye leta cyangwa niba mwahagamanye. Ruhofu ni yande, Ruhofu ni yande nibyanga ndabaza umuntu wa Ruhofu ambwira niba Ruhofu kuko yafashwe. Wanze kunyitaba ariko nta kibazo ndashaka nundi kuko buri umuntu w'imvukira w'ahantu ntabwo yayoberwa niba koko ibi birimo kubera iwabo. Mu gihe ngishaka uyu muntu sari kintu wumva wewe watubwiraho Rabi kuri iyo mirwano yo muri Rubero. Ivyo vy'imirwano ico jewe no bivuga ko biriya aba baterana amajambo ukuna kuri ya nibisanzwe Serafek Ivanu Justifiere mwaye irengero ryavyo niryo rizotwereka ukuri kuwa hafashe n'utahafashe. None sibaza ko tutokwirirwa turabihogora ko nimba hafashwe na leta ejo turababona mu mafoto bafata n'ahandi. Aha yego nimba hafashwe na M23 Micombero urimo kuvanga ibikoresho ngo niki urumva ngo byambuye M23 ukunda kuvuga ngo ata mafoto nta cyabaye siko muvuga. Yabuze ifoto yashyizeho agafoto k'intuze ntavyo yoronka yashyizeho agafoto kariho agasantere ntazi n'aba ari akahe ariko FARDC yafata ibyo byose ntibishyire mu itangazamakuru ahubwo buriya bayihambuye ubwo itangiye kuvuga kuri iyo. Reka ndebe kwa Kabumba bajya batangaza ibyenda gusa ariko nibyangana ajya kurira no kwa Steve Wembi
warayitazi gusa nyene agace kahari hano gakomeje kuba imirwano ikaze Rabi ukeka muri mpamvu ki imirwano yakomeje kwikonsantra amatembe bikaba ibibazo ya icyo mbona nuko ntuzeye M23 muri gahunda yo gukirininga Nord Kivu yose nico gituma rero iriko yagura igenda mu mpande zose haba muri Rubero haba muri Warikare no muri Masisi urazi ko ivyo bice byose bihitiyemwe intambara kuva hashize nk'imisi 3 ivyo bintu biri ivyo bice byose ngubwiye biri mu ntambara ni dara objective rero yo gukirininga Nord Kivu yose ngo ibone yayishize mu minwe kuko Nord Kivu kerera superficie de la province de Nord Kivu d'abord ubanze uyirabe ahubwo iyo ufashe akaba ari byo urondera gusumba tukabona ngo M23 niyo abifise Nord Kivu yose mu minwe irayifise superficie nganiki irayikontorora gute irayimarira iki ahubwo kuyigira se irayimarira iki none rwanira iki se igwanira gufata hamwe Nord Kivu ifite ubuso bungana na kilometero kare 59 n'ibihumbi 483 urumva ko ari Uburundi bubiri cyangwa Uburundi bubiri cyangwa u Rwanda rubiri nako oya naho ufata Burundi bubiri kuko ni 27000 cyangwa wongeye u Rwanda n'Uburundi ya cyangwa ugafata u Rwanda n'Uburundi biteranye jewe nibaza rero naho uri kuravuga ngo mbega bazoyikoza iki navuga ngo bazoyikoza iki kandi barimo kubirukana no aho hantu bahakirininze jewe ndibona ugomba nkaba ndigumirije nawe ukaba wigumije aho ngaho ziriye shyamba zo muri za ntuze rebano zigeze nango kwigumira aho ngaho zande zo muri Kongo za Bashar al-Assad bajya ibintu bya Kongo nagomba ndakubwira imona me biratanye cyane n'ivya Syria kuko muri Kongo ikintu kizotorera umuti Kongo naho tukivuga ukamenga umuntu akoze ishano ni balkanization turetse nuko balkanization uko bayita atariko biba biri niba kumva nyine mwihanganire giye ntago mbirimo uramenye ntago nshaka amabuye n'amahane y'abakongomani ngo za nukagira ngo ni haba balkanization hari data zoza gutwara igice cyavuye ko canke jewe mugandi ko ndabubwira ineza yuko Kongo yoba balkanize kubera ikinga yivugiye neza maze nkubwira bwa mbere igihugu kiriye incontrolable ifise superficie ya 2 millions quelque Tshisekedi wawe hari n'ahatarahunyuza ikirenge nta mabarabara nta mazi nta mashuri igihugu kimaze imyaka narwo kiroso kwikukira urumva byumvikana yuko guteranya icyo gihugu cya Kongo haruhande yuko igihugu ari kinini n'ababa mu buseruko bwa Kongo ntibazinanye nabo mu burengero byumvikana ngo umuntu mutazinanye mudasangira meme histoire ntibishobora gukonsuriza hamwe monami ntago bishoboka ariko iyo bogabura none erega hari ikintu banka balkanization kandi atari kibi balkanize ntigisiguye ngo wirukana abaturage baho oya n'ubundi ntago wabiruka ahubwo baragirane baronka ubwigenge none balkanization yangira iki ahubwo uyanka nuwaba bironka hamwe inyungu kuko atwaye igihugu cyose giteranye kandi atakigeramo cyose nyine karyo kibazo ariko naho atakigeramwo kuki se we uwo nguwo afisa bimbuza impande zose bimbura bamushira nta kibazo reka tuzabirebe Nord Kivu rero intara kivu y'amajyaruguru M23 Rabin avuga ati ni kamate yose ituwe n'abaturage basaga 6 n'igice ikaba ifite ubuso tumaze kuvuga haruguru ikaba ino Nord Kivu cyangwa se Kivu y'amajyaruguru ari ahantu ubona yuko bafite ndetse ni na guverinoma ya provinciale guverinoma nyine itegeka hariya bakaba bafite n'inteko ishinga amategeko ifite n'abadepite 48 iyumvire abasenateri 4 ikaba iyo nteko iri hariya nyine igoma ariho ikorera guverineri wa Nord Kivu ni Peter Chirimwami muramuzi akunze kugaruka mu nkuru zitandukanye Nkuba Nord Kivu ikaba ifite umurwa mukuru bita Goma ku isaha ngenga amasaha wongeraho kabiri ubwo isaha yabo ni kimwe niyo mu Rwanda kuko ni kuri Greenwich wongeraho amasaha 2 noneho rero ikaba ifite imijyi minini umujyi wa mbere wita Goma noneho umujyi wa Butembo nawe uri mu gace ka Rubero harimo kubera intambara ni wa kabiri hakaza n'umujyi wa gatatu bita Beni genda nizi kari Bunia ahubwo Beni je nanje narinzi ko iri muri Ituri sinarinzi ko iri muri iri muri Nord Kivu buriya nibyo nababwiraga ni byiza ko tunabivuga nabyo ku bucucike bw'abaturage batuye Nord Kivu iratuwe cyane ibyo tuvuga kuri densité yayo cyangwa se ku baturage batuye kuri kilometero kare
ibarirwa mu baturage 112. Urumva ni agace gatuwe para cyane kilometre kare. par kilometre kare. Ariko ivyo birahesha urazi gituma bibesha Baratuwe. abo benshi barunze mu bisagara sinzi ko urabibona Ariko baratuwe nyine numva zira gusa population Kaya ni iba agace muri gatuwe. Nord Kivu ni nyinshi para urumva none muri miliyoni 100 no mu ntara 27 zigize Kongo kuva iyi kubiyingi ifitemo miliyoni 6 urumva ntabwo byoroshye haratuwe. ariko je nibaza yuko iyo densité hari ikintu bihenze ikize kuko ugiye bagabanya ubutaka fata senkani kombye 1000 kilometre kare ugabanye ni miliyoni 6 abo bantu mengo ni benshi kuko iwacu dufise superficie ingana niyo gabuyemo kabiri tukaba dufise abanyagihugu bashika miliyoni 12 ntiturashikira iyo densité ya 112 par kilometre kare. I Burundi bafite densité isaga 400 barayirenze karabaye mu Rwanda turi kuri maza 500 natwe hafaho. karabaye hanyuma rindi bisivuga mu Nord Kivu harimo igifaransa ngo nicyo kirimi cya leta ibyo bita langue officielle hakavuga igiswahili noneho hakavugwa n'indi bizi Kinyarwanda ikinyanga ikinande igihunde igipiri igikoma n'ikibira niba rero ibyo byo bakabikibira ari byo kwa bakabira ntumbaze. So ndumva rero twava ahangaha M23 twabuze uduha amakuru wayo twasomyeho kwa Kabumba ubwo ngubwo abadukurikiye niba andi makuru bashobora kuduha yisumbuye kuri ayo ngayo ubwo nyine barakomeza batubwire nibyo ngibyo twavuga biri muri Kongo nta bindi birenze nituza kubona turava muri studio hari updates wenda yabivuyeho nayo turaza kugira icyo tuyivugaho ku byaherukwaga kuvugwa na Lawrence Kanyuka mu masaha 13 ashize we yavuga ko ingabo za M23 ngo zikomeje kurinda abaturage ngo na professionalisme yashyizeho n'ijambo rya Colonel Nanga ngo mu gace ka Masisi na Rubero ndetse ngo nahahakikije rero ngo izo ngabo barwana za leta nabo bari kumwe ngo zikaba zikomeze gucwizwa imishwaro. Ndabona nta kindi kintu kindi arimo kuvuga ngo lors de clôture de 10e session de formation de cadre politico-militaire de mouvement Colonel Nanga coordonnateur wa M23 a affirmé avec conviction que le Congo restera un et indivisible. Hano rero Colonel Nanga ntavuga rumwe na Rabini ngo mbwirwa ruhame Colonel Nanga yagejeje ku baturage bari baraho ngaho ngo yababwiye ati mwari muzi n'ibindi ngo Kongo izakomeza kuba imwe ngari ngitagabanyika wagira ngo ni Yerusalemu. Sinzi rero nicyo yabihereyeho abivuga ndabona ari amagambo barimo kugenda bahererekanya rwose nuko bimeze twakumva niba hari ijambo rya Colonel Nanga. De l'AFC. Ndabona morala yose ni wowe n'umuvugizi n'umuyobozi wa AFC Itatoka kwa Sud Africain, itatoka kwa Tanzania. ati umutekano wa Kongo uzaturuka kuri nde uzaturuka ku banyafrika y'epfo ese uzaturuka ku Batanzania abakada bati hoya atese murabona ubundi baturuka ku Barundi bamwe twavuga atashwe neza baravugira ati no usalama ya Kongo ikatoka kwa nani? Kwa sisi wenyewe. ati n'umutekano wa Kongo uzava kuri twebwe twenyine. Sisi wenyewe tutajenga Kongo. Ati niyo mpamvu mfashe uyu mwanya ngo mbasabe ngo twebwe ubwacu niko tuzubakira igihugu cya Kongo. Nous sommes dans la révolution. La révolution bénéficiaire à la révolution haiko nyingi. Les bénéficiaires à la révolution c'est le Congo entier. Ati niyo mpamvu turi mu mpinduramatwara mwenyine atahubwo ni y'abakongomani bose we ni Colonel Nanga akomeza agira ngo iki
la République démocratique du Congo restera une et indivisible. ati rero turimo gukora ibi byose kugira ngo dutangize ibikorwa by'iterambere. Ati ku bwoko wawe urimo bwose ufite, yavuze ayo moko amazina. Ati mumenye ko Kongo izakomeza kuba igihugu kimwe, ati kandi ntawe uzigera agabanya Kongo. Ibi byose abihurijeho rwose na Tshisekedi. Ati nabo badutuka ari akane yahereje ko ati nabo badutuka mu bo turonderera revolution barimo. Hakuna balkanisation, tuko bakongomani un seul état uni. Ati ntibazababeshye ngo babwira ngo tuzacikamo ibice. Ati wanabadanganya, ati twebwe tuzakomeza kuba igihugu kimwe. Corneille Nangaa bwa mbere mu mateka akabavuga rumwe n'intero ya Kinshasa y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hano mu ijambo avuga agira ngo rihawe n'ubutegetsi bwo mu Kinshasa. Ariko nanone akaba bivuga bivuguruza kuko bo babivuga bagira ngo bateze amacakubiri mu bakongomani, wagahakana avuga yuko nabo nyine bataje kugabanyamo Kongo ibice. Iri jambo ryari rikenewe kandi rikomeje gukenerwa n'abakongomani benshi bikanga yuko ubutaka bwabo bwagiye bwagurutse. Ariko Corneille Nangaa ati ntabwo bizavamo, nta muntu wagabanya Kongo mwo igice cyo cyo cyose. Ibindi ni imidiho ndabona arimo babyina. Yenye watu walikuwa nasikia paraporo ya AFC M23 wa terroriste au watu gani, lakini tulikomprendre kama ni mouvement ya mzuri sana na ni mouvement yenye inaleta unification ya pays ya matribi zote ziko fasi moja jo tuone gisha kukomboa nchi kufuatana. Ati nguki uyu nguyu ariko vuga ati dufate ko byo bahora bavuga ko M23 ari abateroriste ari byihebe atari ko twasanze M23 AFC atahubwo ari umuhari w'imiryango yose. Tribu urumva ariko aravuga bavuze ati amoko yose ati bose barahawe kaze. Ati barahawe kaze. Urimo uvuga ko babigishije aussi le courage ya kuweza kuplanifier zingine enseignement pour que Congolais ya partout ya République démocratique du Congo bote les 26 provinces bote babate formation. Uyu muntu rero umuforomateri w'abakadati twagira ngo tubikore n'abandi bose mu ntara zisigaye bamenye yuko bazabona amahugurwa nk'aya ngaya. M23 imaze imyaka 4 irwana itarafata n'intara yose. Izi ntara 26 zazifata mu myaka 26. Ubwo niba itarafata intara mu myaka 4 ubwo turafata ubwo yafata Kongo mu myaka 200. Ya ukoresheje izo statistique nuko bihura mu ntara 26 hokora imyaka myinshi. Ariko ni bimwe nakubwira ngo Corneille Nangaa kuvuga yuko ata balkanisation atuye akora. Nibaza ko ari rangaje politique. Kuko naza kuvuga ko ari balkanisation kandi Tshisekedi nawe avuga ataba nta kindi kibazo kitari balkanisation, urumva kazoba kabaye. Niyo nasubiye cyama kirimo kubesha bakada. Abakadre bo ubwabo barabizi neza. Burya barabizi neza none bariko baforomwa abavuka he. Hari uvuka Kinshasa arimo. Barimo. Abo barimwo nabo bazoje gutanguza revolution wabo. Ubwo bivuze rero no politique yabirimo ikinyoma sara. Ariko politique itarimo ikinyoma ni yahe? Nayo reka twikomereze shara bino utazanteza ntuze. Utazaneza ba onkre. Niko bamuyomba nyine bamuyomba utabaneza rwose ntago nabakira. Rero reka tukomeze n'ubundi tuvuye muri Kongo tubonye ibiri ku rubuga rw'intambara abandi batimo 23 twayirukankanye yurimo guforoma abakadre ubushize baretse gupasingisha ikitsinda rya 10 rya 9 nako abangaba ngira ngo ni initeke ya 10. Ibyo rero nibyo twabonaga ko M23 bo barigamba urugamba muri Kongo Kinshasa, abandi bakigamba ko barimo kugora imitima ya benshi ku mahugurwa Rwanda bagenda babaha yo gushyira hamwe Kongo ndetse no kubaha igihugu cyabo. Reka rero n'ubundi tuve muri Kongo duse nabirasa muri Syria kugira ngo tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Rabine ukimara kumva ingabo za z'umutwe HTS zigaruriye agace ka zigaruriye leta hariya muri Syria, iriya nkuru wayakiriye gute ko wayakiriye gute? Tudaboro no kuraba mbega izo nguvu bazikuye he mu gihe bari bamaze imyaka ishika giragira baba 10 n'ingahe 3 n'ibiri
ahubwira shika nka 12 bafite uburyo bagiye biyubaka barananiwe gufata igihugu cyose bari mu gice hari n'igihe bari bagiye kuneshwa burundu sinzi kuvyibuka ariko ubu bakaba baronse inguvu zo gufata ibisagara byose harimo umugwa mukuru mu Damascus mu mistati tarenga so je narigeze kukubwira David nti burya ntuzeye perezida w'Uburusiya Putin mu kugomba kumugwanya neza bazomukokora ko abayoboke d'abord umuyoboke wa mbere urazi ko yarafashe mu mugongo yari Bashar al-Assad hanyuma hagakwika igihugu ca Iran hanyuma hakaza Korea itwarwa n'umuperezida Kejon Pepa Karifiye dosono Kim Jong Un uramwambara se uburenganzira bwo kubera iki kandi yabaye igihugu cya Korea ruguru nuko ivyakora vraiment ego sumuteroriste mugabo ni muvyara wabo kuko uravye no mu gihugu iwe honye n'ibintu bihakorekera biteye ubwoba nta tangaza makuru ntaki wagira ngo nta ni telefone utunga wagira ngo igihugu kiberaho ubwacyo ariko biriya bintu byo nibiki isi turimo yakangahe abantu babaho ngo atatunzi telefone watemere kumenya ngo kuntu isi igenda donc burya rero kwirukana Bashar al-Assad ni Putin waciye ukuboko ni ahubwo ni Putin bashiye ukuboko kandi urana ko yaciye anahungira mu Burusiya n'ivyo bariko baravuga nibyo barimo kuvuga ubu la prochaine fois ni Iran iramukiwe nayo kugira ngo ntuze Putin asigare yidegemvya wenyene hari ikintu Austin yigeze kuvuga ujya twara mu biro vy'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika yigeze kuvuga ati ntitushaka ko Putin araswa ni ministre w'ingabo za ni no mwirabure sinzi ko rabimubona Lloyd Austin ati ntidushaka ko Putin araswa ariko dushaka kumwafebrisa ku buryo azogera kongera guhaguruka asanga ibihugu by'iwacu byaramusize kure niyo byumvikana ngo worasa Putin bo bita bamucira ugupfa ntibagomba kwapfa bagomba ahubwo ko bandanya gwana bakamurya kujya kumuswa uryi igiti agatera aba febre ku buryo zo kwisanga yaratakaje ibintu byinshi niyo gahunda rero ibi byose byuko ikiroberi mu Burusiya bambe muri Syria gifata igihugu mu minsi 3 nibo bagiye kucagitiva ninko bagitiva ntuzeye machine ati ewana ja ku kazi nahandi haje ugiye kuraba usangamo n'abacancuro b'Abanyamerika usangamo na Israel utanavyibagira ntabwo yaburamo hajya no kubwira Israel ngo manzu hagarike kurasa ntuzeye Hezbollah baravugira ngo sacrifice banzura Hezbollah wica intege hanyuma uce zatu turasa umushenzi kubera ko muri yarwaniraga Bashar al-Assad erega kumbure uvuga ibyo ngibyo buriya na Iran yaciwe intege kandi ntibaranayiheba ndakubwiza ukuri wibuke ko Trump mu bintu vya mbere kubitira urutoki ni Iran Sergei Lavrov rero akaba yatangaje ko ahaye pole abanyasiriya ngo yabwiye gose ati pole ariko yari yabanje kubarungika ibigwanisho n'indege z'amasuko ziza kubombarda kumufasha mugabo vyaraseze none se Robi ariko nta woja gufasha ubundi wawe ruriko rurasha kubaziranye shamba zifashe ubutegetsi muri Syria urabona nyine Putin ahita ingabo afiteyo zisaga 20 n'ibigo bya gisirikare afite leta ahambira zicura zizane muri Ukraine utegerera ku munwa nk'amangati nta bindi bisigaye none zogumaye zikora yiki abo zari gucungira umutekano baza bavugira kwa Putin none bagume bakora iki urabona kuba Bashar al-Assad n'ishyaka rye Baath rivuye ku butegetsi intambara yari muri Sazo hagati iragabanyuka ho bukana mu kigero kingana iki ko intwaro zazaga muri Hezbollah ziva muri Iran zacaga muri Iraq muri Syria mbega urabona Hezbollah ya Syria nayo ifite imbaraga urabona bano bantu bazaza ku butegetsi bavuye muri Al-Qaeda bahoze muri Al-Qaeda bazacirwa neza ku butegetsi kuko premier ministre wa Syria isasaba yuko bashyiraho guverinoma y'inzibacyuho bagakorana ntawe uzi ko izigesaba ziri bubyemere mbega urabona aba bantu bo baje ugihuruduka kuri yabazamara igihe kirekire cyane ku butegetsi ntabyo bazavanga ivyo bazovanga bazobivanga bafa kubivanga ku nyungu z'uwabafashije kuhashika kugira ngo bakomeze banabivanga bamuga icyo batumwe no kuvanga nyine no kuvanga maji na uyi na buyi kugira ngo abashishikara kwiba bishishikare kwiba rero kubishobora bazobishobora puruvike badakora erere ngo bavange ibintu ku buryo babatumye babahaye burya butegetsi bahahombera bageze muri Damasi bafungura gereza bageza muri Damasi bamanura ibishusho bya Bashar al-Assad n'imiryango yiwe kuko Bashar al-Assad yasimbuye kuri se ku butegetsi Hafez al-Assad
biriya byonyine birahagije kuba abaturage babahaye amashyi cyangwa abaturage nibankeje uwimye barimo kuvuga ati namwe shane tuzi ikibazanye. Icyambere abaturage bararusha bararushe moname bararuhijwe n'intambara imaze imyaka 10 ningahe nibiri amabomba adasiba kuvuga. Ico ni cyambere. Icya kabiri basigaye baririra uwimye bavuga ati ariko iyo hazo bari we wese kazima ari umwarabu w'iwacu akaduha amahoro nta bindi. Kandi wibuke yuko Bashar al-Assad yaratwaye imyaka myinshi nawe cyane burya Prince utwara imyaka myinshi Prince abanyagihugu bakurambiko ari nacyo cyatumye ibihugu byinshi bizana amademokarasi ngo habikurakurana. Nta makuru ngo demokarasi ngo nuko umugambwe umwe ugumye ku butegetsi imyaka myinshi mugari sifi yuko haba figiri hindutse kiretse iyo haba hari umuntu bafata nk'umwami. Hari aba president bafatwa nk'abami bivanye n'ivyo bakoze. Ndagwa nk'akarorero nka Libya bujya kwica Gaddafi baciye ku kagwi k'abantu bangana kuzuvuga ngo abanyagihugu bose muri Libya bashigikira ko Gaddafi agenda muga baciye urabona kutuzi tungana nk'uko tugasenyura umugenzi wose. Rero abazungura bazi nyene baba bameze uwo bagambiriye aho baca hose baramusenyura. So nshatse kukubwira ngo Bashar al-Assad kubera naho yoba yari yaratwaye neza iyi myaka 12 yaramaze mu ntambara kandi asanzwe aramberanye ku butegetsi nta kibuza ko abanyagihugu baramwanga nta kuntu batamwanga. Rero tugiye ku musozo w'ikiganiro ko turava muri Syria. Biravugwa yuko izi nyeshyamba nubwo zafashe umurwa mukuru wa Damascus ariko bidasobanuye completely ko igihugu cya Syria cyamaze kufatwa n'izi nyeshyamba completely mu Burundi ngo kubera yuko hari ahantu umuntu yavuga yuko ubutegetsi buvuyeho bufite amatware naho buvuga ari kijyana ngo bishoboka ko rero mu duce twa Latakia Tartus n'ahandi hantu Assad afite imbaraga imiryango ifite inkomoko n'iki byose kuharwanira byazabagora. Bamwe bakanavuga bati Assad atagiye mu Burusiya wenda yabanagiye mu miji yegere ahantu avuga ati ahangaha ndahakomeye nanjye. Ikosa ntiyokora ryakozwe na Gaddafi ngo ahungiye ngo mu ntara ngo y'amavukiro ngo yabamwumva ubwo yabahungiye ubwaye mu kigunda se. Erega byabaye ku Bisirayeli byatubereye akarorero niko bibiri yivuga n'ibyabaye kuri Gaddafi. Wibuke ko Assad ari we yamutanze uranabizeho uravyibuka. Ariko iyi si genda kubwire David irantwenza iki umuntu yatanzwe na Bashar al-Assad urupfu yapfuye niko Bashar al-Assad nawe agira apfe urabona ibi bintu. Rero ibi bitwereka yuko abantu bitwa abazungu naho mukorana neza utebishije ku kantu gatoyi bakabona yuko utazobandanya ubigikoresho cyabijana gwijana bakwiyugumura nabi. Al Jazeera ikavuga yuko mu cyatumye ingabo za Syria zibura umusada w'Abarusiya ari ako nabo bamerewe nabi muri Ukraine ngo na Iran impamvu itaze guhita yitera muri intambara ngo nukubera ko yibanze cyane mu gufasha Hezbollah yo muri Liban kandi ngo ibitero bya Israel bikaba byarasize yarayishegeshe ngiyo point of view ya Al Jazeera baravuga neza yuko amasita shika 19 yarabitswemwo misile balistike za Iran burya Israel yarahaturiye nubwo bavuye kubisha bagahora n'ubundi nta kintu basigaranye barasenyuye hose. Noneho wibuke neza yuko hari n'umusada Iran yarutse kurungikira igihugu cya Syria indege z'intambara za Israel zikirukana iyo ndege zikabaye subiraho hagurutse subirayo ntabwo tugushaka hano uzi byunga byuzanye n'ibiki. Hano rero Bashar al-Assad ngo ntabwo azi ahantu aherereye. Minisitiri w'ingabo we Ali Abbas ntabwo azi ahantu aherereye ndetse Minisitiri w'intebe Mohamed Ghazi al-Jalali akaba yabwiye Arabia yuko ngo arimo kubahamagara akabura telefone yaho. Abantu rero umuntu rero witwa Rami Abdel Rahman ukuriye icyo bita Syrian Observatory Human Rights ngira ngo nicyo bisobanuye akaba yakomeje gutangaza yuko Assad yahunze igihugu anyuze ku kibuga cy'indege Damascus International Airport ngo mu gihe ngo yara agaragiwe n'ingabo agahigi kose bavuga bati musaza cinjura amahoro rwose ibintu bimeze nabi ntabwo dushoboye kurwana sozo udasonzera hajya kubyo twawe neza ntabwo uzakena ariko nyine ubwo ngubwo utakaje igihugu. Abasesenguzi batandukanye bakabibaza niba Kongo bambe Syria igize umutekano kandi igize amahoro kubera gufatwa n'izo nyeshyamba. Bamwe bakavuga bati arashasigaye byinshi byo gukora ati nta wamenya ati birategerejwe kumenya niba Bashar al-Assad icyo azatangaza nka perezida kizagira icyo cyerekana
aho muri hose rero mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro Bwiza TV na Bwiza.com bibagezaho. Gahunda za Bwiza TV na Bwiza.com nakagaruka. Ciao. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Eden yawe. Ukeneye ifunguro rya mu gitondo ryuje intungamubiri, breakfast. The View Inn Hotel niyo yonyine yahaza ibyifuzo byawe. The View Inn Hotel ni hotel yuje urugwiro n'umutuzo bitamirijwe n'akayaga gaturuka mu kiyaga cya Kivu n'imisozi yuje ubwiza yo mu karere ka Rubavu. The View Inn Hotel bagufitiye terrasse nziza waganiriraho witegeye umujyi wa Gisenyi ndetse na Goma. Ushobora nanone kandi kuhasohokera n'inshuti zawe n'umuryango mukafatira icyo kunywa ndetse n'amafunguro atagira ukwasa yateguwe n'umutetsi w'umunyamwuga. Bagufitiye sale y'inama ndetse n'abakunzi b'ikawa barazirikanywe. The View Inn Hotel muradusanga mu karere ka Rubavu hafi n'urusengero rwa Restoration Church. Mushobora kuduhamagara kandi kuri telefone 0788 34 35 55 07 15 17 44 7. The View Inn Hotel ni inzozi zawe zo kugufasha kwibera mu mutuzo. Daddy, nabonye televiziyo nziza kwa Ndode Diemano, wayitugurira? N'abana barabimenye ko agira ibikoresho byiza by'imvaburayi. Kwa Ndode Diemano wahasanga ibikoresho bya elektronike by'imvaburayi. Hari water dispenser, gas cooker, amaradiyo, televiziyo, ibikoresho bishyushya amazi bituruka ku mugabane w'Iburayi. Wahasanga nanone frigo, amagaze y'ubwoko bwose, kandi uguze gaze bayikugereza mu rugo. Ni naho wasanga Canal Plus na Canal Box, bafure kubakeneye umuziki, imashini mesa, rice cooker, blender, micro-onde n'ibindi. Iduka Ndode Diemano warisanga mu mujyi wa Rubavu rwagati ahateganye n'isoko rya Gisenyi ku igorofa rya Unity House. Waduhamagara kuri telefone igendanwa 078 77 63 Gana iduka Ndode Diemano urahasanga ibikoresho kandi ku giciro cyiza. Hotel Talents Pool ni ikigo cya mbere gihugura bifuza kwagura ubumenyi mu mwuga wo gukora mu mahoteli na resitora. Riramenyesha ababyifuza bose ko ritanga amahugurwa y'igihe gito muri barista cyangwa gutegura amakawa, bakery and pastry cyangwa gukora imigati n'amakekes, culinary arts cyangwa gutegura amafunguro, restaurant services cyangwa kwakira abakiriya mu maresitora, front desk cyangwa kwakira abantu muri za reception no gucuruza ibyumba ariko harimo reception y'ibindi bigo bitari amahoteli, housekeeping cyangwa amasuku no gutegura ibyumba, harimo na dekorasiyo y'ibirori. Ukeneye rimwe muri aya mahugurwa yagana ishami ryacu rimwegereye. Yanaduhamagara kuri 0788 256 77 cyangwa 0722 3 414 24 tumurangira hamwegereye. Akarusho kandi niko duhugura mu kwihangira imirimo ndetse no gukorana n'abandi mu mahoteli n'amaresitora. Karibu iwacu muri Hotel Talents Pool.